turu ayat ke-8. Om berikut nadi tulun Amalek. Om sinumangod do sinuma petulun Israel hilod Rafidim. Keluaran podam turu ayat ke-8. Isai nang kugati Amalek iti. Haranangku Israel tulo yololo ko tulun do Palestin ko tulun do dong koswayan ko nunuhot ay kogos. Haranangku sanduk taduk ko tulun Israel ko pengkuro. Isuang gabuk kejadian talun hapodam monom ayat ke hapodam 2. Ngapa impunan datin ho di ay ayat kesiam. Iti no keturunan di Esau. Tapa da tulun da Idom. Hilod konuluhanan da Sir. Ayat kopod. Ngaran po di tanak-tanak kisio. Elifas. Tanak ki Adah. Karuhang ki Esau. Adah ngaran karuhang Haro. Kanda mandusuno. Rihwil. Tanak Basmat. Karuhang ki Esau. Ayat kepada miso. Tanak ki Elifas. Nepongai i Teman. Omar. Zifo. Gaitam. Om Kenas. Ayat kepada 2. Timna neponga gundik di Elifas. Tanak di Esau. Om Isia neponga minaganak di Amalek. Mentok di Elifas. Om irinohot manangaki. Mantadot karuhang di Esau. Irina manangaki. Adah karuhang di Esau. Jadi i Amalek nupodit tinga keturunan Esau. Iri bodi hot ngon nupodi ini bayi lo nga i Amalek nupodi nga keturunan di Esau. Om isioh nupo nga maya pinawaya ando bansa tinarud nomad. Hingga iti nupo tinarud nomad itingan na silid ponoko sangod do Israel dot piro-piro linaid berabad-abad ka. Om iso kamantadit nubuatan di Biliam nabi di napalid mantadet Mesopotamia isiya na po nga kano po siya nga Amalek no po nga ikapagulo mantadet bangsa-bangsa nga kasunsudan na po hom kapugasan dit paintopot isuanggat buk bilangan duno po dam mapat ayat keduno po. Isuang do keluarga di Esau keturunan Amalek na po nga hirip kayong kokoton dit koswayanan. Iyalo na tinaro do na kapagulo. Jadi kita di dati dahiti dat Amalek kapatim koni katulun da suway isuang dat Israel. Hinggad ay keturunan di Esau sendiri. Insanan na pohot pangintangan dati maya da kitab ipilitan dat Amalek nagi Israel popokito dat pisangadan. Oritan na pa Amalek misangodo. Sangod na to osoro sangod dit ay oritan no sayrad arait karait tulun da Amalek. Ino pa ikapagulo dat kita dati imonto ka Israel nga minagidu iyalo sinumaliwan dat mantada Mesir
maya do iso o tinimungan di tagayo dit amu aulud. Paingkuro ti komanda amu aulud. Oy lan tokod so ninarut tindalanon diolo 4 na po taon inopohi kendalanon dahiri nga mili dati borosan dat aramay. Aramay ipagindalanon. Okay? Doho na pati kamoyan dat aramay tindalanon nga osoro kuno dit irampam-rampam doho o sinumukod dat sebagai kamulakan tangobolia da gereja. Umbalo tako pagidilay dat bah kono moy lawat to hilod gereja no di gereja man dati bay no. Moy to kalawat to hilod gereja Gosen ka. Bah pagihum to karita pagihum bibas pira tambang 305 na hopod bah rukutan to ko pagirurukutan. Sira no pod ay itindalanon paingkuray kamanod aramay nga hiri nandod tu lawatan gereja gya. Kangayan ko mamanaw do may lawat nga iso no patamodon nga monondig may paparangod sinding rohani lagu rohani. Tokom mimpun motindod mimpun no po mamanaw mimpun no monondig hiri karita. Dehiri nga gendo sukup. Sukup lagu 1, 2, 3, 4 hinongay dihiri suang. Mimpun no monondig. Giso mi korikot monondig aramay no ti oy. Ay no pakaago balati hi choir korikot hiri nga to popolombus po di sininggot ay nasa size na dihiri sa ninarut tindalanon aramay. Okay? Paingkuro di bayno. Bayno no po nga ay mantad ko nakamaju to ko no tikidan do korita. Iso korita haraduo na tulun. Harima ko isang ulun no. Iyaw no milang-bilang. Paingkukura po di monandig. Paingkukura po di kararamay. Ino po di kararamay diri nga sandiri ka kairak. Kuman kuno pa kairak nga manu na po daw gusaho ito nga tambalot no. Ay lumbano no nga kairak ko no diulo. Iri pa karamayan dat sairad sa sangulon. Iya di sa sangulon tay kadua tulun. Ay so na di mahitoko ka. Wah mahitoko choir. So ninarut tindalanon. Kumbalihaid ay catoh dat bus 12 penumpang nga akon ko Adventist. Pauni no dihit King Herald nga oy lanto ko nagyahi ino po dihi King Herald idong kawagod di nga ino po hit music daw nga miagalid di may gia parang bo. Miagalid may baparang nga oy macam pigi baparango. Oy macam pigi baparango kat itanjo nga ngaran di daray bo. Oy macam pigi baparango kasi it oy lanto ko nagyanda music kit it orkestra ko o kan mo ko orkestra hiri mo nga iti di harit gandang i-music daw di miagalo may baparang oy macam pigi baparang o kasyo nga irini komon kud aramay bayno ay masing-masing mamanaw korikot nga aandad harani ko pagulu harani ko tahuri harani angaragan no koritan loralan aya no ponsutan na kuhoy kano monondigdi nga adi sukup paingkukur na tulunda Israel iyalo nga ay
ikaw mo yan tidak teratur. Mila dati borasan dat akuri ikaw kumanda kauludan. Sumap na di katua. Impi rahilan papakamuamu. Papakamuamu musa. Mo ini hay patay dihiti ka. Agi gini pangongosol. Jadi ino pa kendalanan dilo nga kakikitanan natin nadahara kauludan. Milay dati borasan da it kinapamanahan dila tinumangkya da mantada mosir nga ino pa iwo kono nakatanud-tanud no akon iko asambulo ginawod tumanod. Iyo di kanto kadaw hirogon ni i malaikat 1/3 di nga nakatanud-tanud da kanto iwo kon di bogi kadaw. Yala no padi nga akon ko norodon ayolo hara ginawo mila dati komundat ay say ginawo dilod sumangod. Sumoliwan ang mantad mosir. Komon no padi it kahaharandat tumagwanggot pisangadan ay so tuino pa itamodan dilo nga sumoliwan mantad mosir. Sumoliwan mantad mosir gumuli det itadon tanah Kanaan nga ay say persiapan karay baparang. Sumangod. Jadi itino pa di tulo na Amalek miampay dot ay no jadi koritan membelot mengkhianat hirih na di dat ay minagano hilo kasiwatan kesempatan timpu dot moy panangod di tulon da Israel hilod Rafidim. Pinungaranan na Rafidim. Isiriba dat pangahakan di Yosua maya da pangintangan di Musa Israel no po nga minangala di tulon da Amalek. Boros sa kinarahingan iswang dat pisangadan idi may dati ukabay iswang kaluaran kodam turu paimpunan to kana podhodid ayat kawalu nakalantay tulon Israel at sinumangod di tulon da Amalek. Rikot ni tulon Amalek sinumangod da sumapo Israel dahil Rafidim. Ayat 9, boros si Musa kumadi Yosua pagintang tulun-tulun montok dati saliwan ko mo'y panangod da sumapila Amalek. Suwab iho na po nga mingka katakod hilad timpak kanuluhon miyampay mangigit at sukod da kinarahingan da ilongon ko. May na di Yosua paindalano miyagalit binara si Musa kumadaw da minisangod di tulon da Amalek. Nga imusah na po Harun Hur minayalad-hilad timpak kanuluhon. Nunuman at pada miso. Kasilih na di da sayra na pod imusah na po nga mga katilongan daw. Ay sa ditong katit diyoy. Kakaton no po di silongan di siyo nga tukom kumuat di tulon da Israel. Okay? Lobi kuatlah Israel nga ahuya ni gadi pingyon lo pero no linay da kanot yut sayra na Amalek. Pero na linay da kaw hudat kasapat yo tilongan. Aruhayok mo tiyo ay. Wah, mangundi tako. Isay da kayo mamili di Edsan Salumin dat ay katua kelas DM1 ang kakatong nulongon. Wah, may intabo.
Suhon to kay nairim mangintob. Ay okon kay siyo. Iedi bo, edi gabo. Ay okon. Tiumin. May intabo ay ako nagagala ko mitimitik. Kay hiyon na magiginuhod isa mangintaw. Aro wala langan. Ay alaid ko piyo ko. Nga pero linay di musad. Kon kolongan dat ay sa paingigit tongkat ki. Oh. Moy ako dilan nuluhan miyampay mangigit ta tongkat ta kinarahingan da ilongan ko. Ba. Sayra kakaton tok kumuat itulun da sarail. Nga ahuyan kala kudlakon tutilo kumuat na hitulun da amalik. Ahuyan di longan di Musa. O man tadi di iyolo na padi nga minipagano da watu. Oh, dia watu lah. Minipagano da watu. Pinailidid hiris siribalongon. Moed inapahit. Pinailid hiris siriba. Moed kairi kawi Musa. Paingiri kau di siya di. Om iharun na padim ihur nga monukod di kedua longan di siyo. Sangulo na hirid panangisang paping. Om sangulo na ikadaw hirid panangisang paping. Tiyang popingan di. Pikikirad iyatih katu diri ki. Kuma oh bah. Gisambo ino pa di longan di Musa di nga hadi kagura. Gisomi dat pengkuro. Noto no botadaw. Atok alaid no misangod. Alaid dulu misangod gi. Sorohan no pondoh dat adi nila no sayra ilo suab. Ko suabon potay ko sahut-sahut pamisuswab ko pengkuro nga timpun no po sinumangod om gisamid ay noto no botadaw. Matahari terbenam. Pengkana Yosua dat minangala idi Amalik om rayat daw miampai dodangol. Kadi kinarahingan kumadi Musa may no pasuratan o insana nitid isuang da kitab bot osilid iso o tanda da peringatan. Om may no pohon domod italingo di Yosua do iyoho no pohon memuga sakud o insana ni pemuhandaman kumad Amalik isiriba do tawan. Kamayan na padi nga hiri na wakinampokan ititulon Amalik na pugas. Pikir-kirad miyagal di tayangan do Frozen. Pandai kanangan da tong lumisaman poluo ka. Jadi ila tulun da Amalik nga man na di pugasa dat sama sekali da ipamuhandaman. Kahandaman na karay tatulun Amalik. Jadi iya dinahit pinisangadan. Kasaraw ta kano pod it minangakatolongan da tilo sayra na pagkakatolongan nga kumuati tulun Israel sayra kalintuhon nga lumuhoy om irinay sinumangod da tulun da Amalik. Sayra na pod itulun da Israel sinumuang gahirid Kanaan selatan hirin hadat ay noy antabay ditulun Amalik om nagi bangsa da suway. Piro-piro taon di narikot inapadi sangulo na raja pinungaranan Raja Iglon nga minamagaji ditulun Amalik om Amon da may panap may panangod ditulun da Israel. Antakan na padi nga zaman Gideon. Iyolo na padi dihom minanangod ditulun Israel om miniuhup ditulun da Midian dot ay mantamong
ditulun-tulun da kinarahingan mangipa kadit boros sesuai. Raja Saul sinumap dia lo aruhay na pugas, hampir memusnahkan mereka sepenuhnya. I Daud nagi nga kombal nagi sinumangod ditulun-tulun di iso i karuol at ginawo karait ta sinuratan montok katulun-tulun da Amalek. Ilo na papakitad to kamoyan dati narutum o pangintangan dati montok ko katurunan da Amalek. Nagi isa ikasinduol da sera da pamusarahan dati dai na pay tinarod Amalek idi nga kasari-sari da sumangod isa-isongodon diolo tulun-tulun da kinarahingan tulun da Israel sendiri hingga dat ielo kadaw nga iso man tadi keturunan da Israel keturunan Esau. Nakurama rito iya deh. Nakurama tulun da Amalek di tinarod keturunan Amalek tu sumapi tulun Israel sendiri. Nga ato kay insalawon da timpo na padendo nga hara tulun-tulun da Amalek ke ipagilitan dati. Isay patay na kaylod idilah dawayani. Isay na kaylod ilinrahi itulun da Amalek. Irasimin patay. Teka Melbourne Mune itulun da Amalek. Da timpo da bayno. Nga sorohon na dati dat itinapat tulun-tulun da Amalek katimpo dendo nga harohid ipagilitan dati. Inagi kadawi kamoyan dati dat karutum dahiti itauburus dahiti haray tulun dat sumangod patulun-tulun da kinarahingan nagi sumapi boros da kinarahingan dat ipagilitan dati piya. Iyala na Amalek katimpo da bayno. Napadadi kalansanan dati tinga kada nadadid inapay Amalek di nga iti makikino sigog kay iti makikinangod dusun ministry hitit o nga Amalek nga iti pubay nagi aya ilo na ikamundat malang tauburus dadi lot kausung yadit arati di kapya kamanda kausung nga malang no bolo bo sakirad inapay Amalek hindi nga ipagilitan dati nga to kayo mati milad po common tu ilo na pa nga nawayaan ni ditulon ni Israel dilaid hinggad inapay sumangod dilo wokon nga man tadid katurunan dilo sendiri akon na kasumangod dilo nga may pagyuhup pila bansa iti suway dat mapidit tulun-tulun da kinarahingan sendiri. Madaida kinarahingan dat iati na po nga okito toko o ilaan toko dat sumangod do katumbayaan kebenaran nagi gereja da kinarahingan. Nga nukadi dat haro nohi tulun-tulun dat ay minaganuralan da sumap papakamuamu monaguang gikantakan da kapasiyan diolo miagal nagi kadaw dit katurunan Amalek. Sarohon na datid inapay kasunsudan diolo nga opugas diolo da mantad da ipamagunan hitis sireba da tawan ay so nendo. Paingkurahin na do kayo. Harahinangku dat sigo gadid hari sumusuay katumbayaan.
Sigo kadid harodi magisasap po pasalo kitab. Hiri nanday timpunan dat ino pa'y katumbayaan nga kapag itatangkin. Hiri nanda impunan dat ay haro nando hit katumbayaan da suay da mintalang da hirig gereja. Ata kay alimon dat haroy gereja da hitid pamagunan da saba dat timpudon do. Hano-hano hi ay osampon. Ako ni ko osampon da ay sa may sambayang. Nga ino po itangawlun da hirid gereja di nakasimban at katumbayaan nilo. Iri na po nga okito kopyo. Nga agumo imahita okito. Siyaw na po sa kirad harohit ipagilitan dati dat mandad pod harohot ay masaala kaboling kahangan do kain talang dat silihon do iso ot pawayaan dat sumap di jamaat sumap pakinorohingan nando may sambayang. Haro himatitiyo di tampinay. Isay na kailan iyo kayo ko iyo. Memang ginawa no po nga kano atumbayaan. Kano atumbayaan di ay pananudan sebagai Seven Adventist. Ako atumbayaan ditong doktrin-doktrin. Dasar kepercayaan. Kay boleh jadi ako atumbayaan da kitab. Nga ay sa opaw na yan nuhdat ay papakamuah mo. Ngam di dhar masaala nud kumadi Elder Edson. Iri na di tadan nud kano di atumbayaan dat ay borsa kinorohingan. Hiri no di tadan nud kano di may sambayang. Lahid no may ginawa nud damoy nga ay so po haralan nud amoy. Sigog hadid har masaala no kumadi Josie. Hiri na dihat ay pinatumpolihan dat iya na pa di nga ako na di moy. Nga sa kirad haray iya di kapurimanan da ipagilitan dati tokom ilo no dalat I will go dati lalay di tanoray tan na I will go. Ilo no la I will go dati ay iri ni sangod duman dati sahapo. Iri na kante pangimbayat torogon iswang dat ay katumbayaan iman pananudan dati kumakinorohingan. Iri na day pagangatan dat iyati na pa nga osilih dat tulun da amalik. Isumangod diti katumbayaan dat kinorohingan sumangod dit tulun-tulun kinorohingan iswang dat ay gereja dati sendiri. Miloy mo ti dati kamoyan dat iso na pamantad dit kanu dat momoguyo iti kaisisan dati iswang da gereja. Nga ako ni kaila tulun da saliwan. Nga ila tulun-tulun da amalik. Ila tulun da amalik, iyalo na sumangod ila tulun Israel sendiri. Bangsa daw sendiri. Isisa o pananudan umakinorohingan nga tinumangkin. Paingkan lagi kadaw iswanggat katumbayaan dati nga haray kanta kanda ina pohit kadida malayo ina pa'y mencabar rilet katapatan ng katumbayaan no kumakinorohingan nga iti anggota gereja dati sendiri. Sigog kandod iyati na pandong amiagan lalo tulun Israel la sinumaliwan nan mantad da Mesir dat mumbal nandad ina poit kayong kokoton dati iswang gereja nga amu aulud tidak teratur. Irinad o kita tangawlun. Tokom ilo kapiyo hipamadi lolo ka.
Harohi karahitut yulo kopio pamaero harohi mengira-kirak gitu. Intai pag intai to kono yulo, intai pag yulo kah. Kamoyan pa nga agayo ti pamahot ay hanab agayo hanabit ti tulod amalik isumapit tinaruh ibangsa daw sendiri. Agayo nagi kadawhot ay kakitanan dati kanta kandet isuang da gereja serada ino pa'y sumapid di katumbayaan di nga iti tulun-tulun dati sendiri ipanhanu da kinarahingan say no kaylo karuhang no tanganak no sendiri iyolo na sumapit tit kebenaran nagi iti panhanu da kinarahingan nga ino padahit kalansanan dati harano pa'y kapuriman dati di tapot nagi mano kono pod ay tutunan tok umbal pagi sumahap umbal pagi momonsay ko katumbayaan da wagu tay katumanod ko di katumbayaan da paintangkid tok aruhay mo ti kapuli nga ako'y manuho isay manuho kanda miya di nakapya mumbal-umbal na pa'y elda Melbourne dat sumusuay katumbayaan ay alay diri haro na santuang na pohom ay tutunan tok akon kay hila tugusan niri o isiya na bori kaylo kadit katuwa gereja dit ibujang pod hilo nah haruhay mati sakira na mo magusa dat ay tutunan glemo nga sebagai pananu da kinarahingan di pentapot mumbal tako dat monotasat papaindalan santabi panuhuan da kinarahingan ata kay muro ang tutunan no gadi mandat ay sa ikamoyan nila ay tutunan nila sa kiranad ino po kay kokoton dati di nga kapiyantok da karahian da kinarahingan di indo no retired di ay katilambus nga may to kan pagihupay iti kay sisan dat ay pinatungkos kumadati iti katumbayaan moed ogirat kasari to kadam kada asili dat tulun-tulun da amalik hinggad ilo sendiri imumbalat ay mamarato iti pananud da kinarahingan hali piat ilo no nga isisa itadon jadi haray kay bayatan kumadati isuangget pisampuruan dati nga pakiano to kono dat garasan mantad da kinarahingan makiano to kod pangahakan disyo moed ino pa'y ginaw dati di sakirad hati di nga anu da dati dat mamugas papatam moed dat okon da dako iyo dihat asaraw dati nga magisisa to kadad ay mangigit ang papatilambos iti kebenaran dan natarimo dati. Sakirad tapot kapiyo da haroditit tulun da amalik ka isuang gereja dati nga kukurayan di dati di. Harana kuman dati patamo ugadan dati tay ko pengkuro irimo ti di tuhot tatagayo hindi pologosan dati modasi tokod minggayo ugadan dati nga modasi toko kumayan dat tukom ada-adalan di kapiyo yolo ka nga irini keputusan da agat materi tampinay isuanggat gereja dati ino pa kapurimanan dati di napurimanan ni kadaw kinarahingan sendiri sayrad irogon sinumap nunuh di paindalanan patayon patu kapengkuro nga sakira tapot kapiad harat itulun da amalik kamintalang ko gereja dati hinggon madi dati lo kukurayan to ko di patamon to ko ugadan to ko ato ko pabanaran na may sambayang kapengkuro isa ipaguhatan dat
ay sanon dati tatuang kubayan no umbalan to ko mamuhondom montok kot kasunsudon iti kay sisan dati iswang ni gereja. Bahom pahitian to nati kay si panambarasan dati karay amalik katatong bayan no. Kano misisa to ko iswang samaya. Kinarahingan isong kerja sorga kung sikaw da kasiwatan di alumis di naguna dahay sa ninaro totong bayan no. Hinggo dat nakailayahay daharoh ti pamati tinimungan dat pananud no nga haro ginaw da sumimpang mumbal na sumangod di ko tumbayaan nagi tulon-tulon dit monopot tatumano dia. Sakira daharat ipagilitan dahay ikiginaw dat sumaliwan sumap tay ka mencabar iti ko tumbayaan ng katapatan nga may nehay anuay doralan dat pengkukuro dat monoguang diolo pengkukurod ay mumbal dad magangat diolo gumuli kago diralan dat kasalimpunan ang pentapot may aday lang katilambo sa katangke do iswang gat kapasyan diolo. Nga sakira nagid itulon na amalik mumbal nad mimbulaid iginaw dahay tisam-tiso. Nga kada pologoso ipangimbayat torogon maratu dahay suway ko irusod no do alidang kasari-sarid popohondom dahay dot sumapi kantakan dit akapyontok do korohyan. Kung sikaw Tuhan mantado kay sisan dat ay insana na jumaat gisambot iti napakatumbayaan nga patilambos kasari apagiyuhupan kasari dahay mo naguangot santo bit kaboling kahangan da iswang na gereja. Kung sikaw Tuhan mantado sa kadungno pasaranday ko pasien dahay kumadia tinasamayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kumad kinapagyampayan dati miyagal kasari sa kirad harohit boros-boros at kontok hari ngaran no roitan de ita ang asano nga komoyon nga itir ni panukadanto modat man podatid pangkaringaw to modat panaga kasiodop santabit nakaganito ginawa nga siodo kayo mantado kalumokon ko to galto kanu tibo nga ikalansanandot iri na day kanud papasaro dati tisam-tisad maya dat tindalanan dat aramay iswa nga kay sisan dati mandikituang. Bahin ako po kapiruba to ko do tatuang kaswag.